apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, nih Aye mau kasih lihat ade ondel-ondel tiktokan ame Upin Ipin. Nah, bagaimana itu ceritanya? Nyoah, langsung aja kita tontonin nih videonya. Upin Ipin lagi ngapain joget-joget di mari? Lagi tiktokan nih Mpok ondel-ondel. Wah, Aye boleh ikutan kagak? Lah boleh baik, ya kan Ipin? Betul. Emang bisa joget Mpok ondel-ondel? Lah bisa, tapi Aye malu kalau depan kamera. Hehehe. Ye, gimana sih? Yaudah joget, siapa tahu viral. Oke dah Upin Ipin. Woi, lagi pada ngapain ya? Dari tadi ya liatin joget-joget ajut-ajutan. Ini bang, Aye lagi tiktokan sama Upin Ipin. Wah, kayaknya seru bener. Ayo boleh ikutan kagak? Ya ikut aja bang, cuma joget-jogetan doang. Wailah, kalau cuman joget-joget mah Ayo jagonya. Nih lihat joget. Seru juga ya. Oh, kayaknya bakalan viral ini, bakalan terkenal. Seru. Lah